دو جانان کلم یادیگی عاشقان ڈلے ڈلے یار پترف زینا مدینہ خار سمرا خیستا دے پٹول جہان کی بنشتہ مثالونا سدو جانا لوطن زار شم حالت دا ہر چنزن گیڑیر خوشحال وینا کلا بلار شم مدینی تا چیلن زدید دیارو کرم دیدنونا خدای نصیب میں مدینہ دیار می غوالم زود سپین مختی دنونا سلامی ستیشو سلامی ستیشو سلامی ستیشو سلامی ستیشو دو جانان کلم یادیگی عاشقان ڈلے ڈلے یار پترف زینا مدینہ خار سمرا خیستا دے پٹول جہان کی بنشتہ مثالونا زانتا میں وغاڑ جانانا ما پا عجم کس لارام تن پرک دینا زڑگے میں دڑگے میں تاغانی سلام دون استاد کل ارمان کوما فتوی بانو نجوڑی گی دا جانان کلی کی خوشحال زرگے وینا زان ملو گے شل جانانا سخودی دن پسی روخ لی ودیاما بادی سواچی کلالارے دمادینی جنان توایا سلامونا خیال کی دی خواتا یمراغالے ستا مدینہ کی افادی خو منزلونا دشتی روزی دزملنگوے بیابا من اول پزرگی کی ارمانونا زستا دیدن پسی مجنون یم دستا پکلی کی رنزوز لگر زوما چستا دیدن تا کل راشم ماسو کی دار والتنجدی پدتی یوما خیر دے خوبونو کی خورازا لڑی را وقت می زرگے کبھی دردونا حق بالا جار کی خیست دادا حل تپ منا منا اخلاق قدمونا فمنا منا اخلاق قدمونا داخل نادی شریف پخو گواز نصیب اللہ جانان شاعر دے ډیر محترم خاکسار اشنا ریکارڈنگ کردے دے خاکسار اسلامی اسٹوڈیو شنگلیر طرفا رابطی نمبر یاد ستائی 0345 70 40 520 انجینئر عظمت اللہ حقیار